Господине Марковиќ, со години сте еден од новинарите во Црнагора кои што ги следат односите на Балканот поготово. Знаете дека последните случувања со бегството на поранешниот премиер на Македонија, господинот Никола Груевски, транзитот, она што е официјално, албанските и црногорските власти велат дека Груевски поминал 4 земји за да стигне до Унгарија. Една од тие земји е и Црнагора. Во Црнагора Груевски има помош од дипломатски представници на Унгарија. Како гледате на целата ситуација? Iz ugla Crne Gore mislim da je to jako neprijatna i diplomatski problematična situacija u kojoj se naša Crna Gora zbog neodgovornog ponašanja svojih vlasti. I mi, ali i ostali mediji, detaljno smo opisali kako je gospodin Gruevski uspio da pobjegne za Mađarsku. Dakle, gospodin Gruevski je tog dana oko 19 časova ušao na granični prelaz Božaj u Crnu Goru. Tu ga je sačekalo auto Volkswagen Jetta sa dvojicom mađarskih diplomata. Oni su bez zadržavanja otišli u Podgoricu, tu su promijenili auto i promijenili su se diplomate mađarske koje su ga pratile. Zamjenik mađarskog ambasadora i mađarski konzul putovali su s njim sve do granice sa Srbijom. Nastavili su dalje do Prijepolja, gdje su po našim informacijama ga predali mađarskom osoblju iz Beogradske ambasade i to kod motela Lux neposredno prije ulaska u Prijepolje. Mislim da je to jedan veoma ružan čin, pogotovo ako se zna da je gospodin Gruevski osuđen za korupciju. I mislim da Crna Gora nije trebala tako da postupi, jer sam siguran da su vlasti znale čitavu operaciju, jer ako smo mi iz medija to znali i uspjeli da saznamo, onda je jasno da su i obaveštajne službe bile do detalja informisane o čitavoj toj akciji. Mislim da će to iskomplikovati odnose Crne Gore i Makedonije, pogotovo u budućnosti. Vi znate da je Crna Gora već godinu dana članica NATO saveza, a koliko ja razumijem, Makedonija je na pragu da bude također članica NATO saveza i ne vjerujem da to može doprinijeti poboljšanju odnosa, već samo pojačavanju sumnje. Ono što želim da kažem jeste da mene uopšte ne čudi takav postupak crnogorskih vlasti, jer oni su slično radili i u drugim situacijama. Podsjetit ću vas da je nekadašnji visoki funkcioner, predsjednik državne zajednice Srbije i Crne Gore, Svetozar Marović, i najbliži saradnik Mila Đukanovića, tako da potpuno mi je jasno zašto su to uradili sa gospodinom Gruevskim. Mislim da takve stvari treba javno da kritikujemo, javno da ih žigošemo, jer to ne doprinosi međusobnom povjerenju naše dvije zemlje koje imaju i naša dva naroda koji imaju izuzetno prijateljske odnose. Така, рековте дека помина из Црнагора, земја која што е членка на НАТО, помина и од Албанија. То се две држави веќе. Ако се земе во обзир дека низ целиот овој лавиринт, низ целиот овој транзит се вмешани 4 држави: Македонија, Албанија, Црнагора и Србија, за крајната петтата да биде Унгарија, дали еден ваков личен, индивидуален случај може да биде причина за некаква дестабилизација на Балкан? Ja ne vjerujem da će ovo dovesti do destabilizacije, jer vi znate da je komplikovana situacija. Svak će se čuvati da ne izazove neke dodatne probleme u odnosima. I ne vjerujem da će doći do destabilizacije Balkana i odnosa između ovih zemalja zbog slučaja Gruevskih, ali on jeste dobar indikator kako čak i zemlje koje su članice Sjevernoatlantskog pakta mogu da se bave sumnjivim poslovima. Ja ne vjerujem, a vjerujem da ćemo brzo izaći sa podacima, ne vjerujem da je ovo bjegstvo lični čin gospodina Gruevskog, jer niko normalan ne bi se uputio da pređe preko 4 zemlje na pamet bez prethodne organizacije. Vjerujem da su ključnu ulogu u ovome imala mađarska diplomatska predstavništva, ne samo u Crnoj Gori, već i u Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori pa i Srbiji, sve do konačne destinacije Mađarske gdje je gospodin Gruevski završio. Mene to ne čudi ako znamo da on ima više nego dobre i korektne odnose sa gospodinom Orbanom koji vrši vlast u Makedoniji. Vjerujem da je
sve ovo isplanirano do detalja na nekom višem nivou. Uostalom, da se radi o planu, precizno smišljenom, govori to što je gospodin Gruevski samo dan prije raspisivanja potjernice otišao iz Makedonije. Da je on sam pokušao da pobjegne, pa on bi to uradio ranije. Jer ako nešto radite sami, vama više treba vremena. Dakle, za ovako brze operacije, jer on je za 24 sata bio u Mađarskoj iz Makedonije, pritom da nije išao avionom, nego je sve išao kolima, je li tako? Jasno je da se radi o precizno detaljnom planu koji je moralo biti uključeno više lica. Mi imamo podatke za ono što se dešavalo u Crnoj Gori, a vjerujem da će i kolege iz susjednih zemalja brzo otkriti koja je uloga bila u njihovim zemljama određenih lica. Ako je preminal graницата кај Божај, влегол во Црна во момент кога нема меѓународна потерница за него, влегол, како што велат властите во Црна Гора, со своја лична карта, со свое име и презиме, колку тогаш граничните офицери, сепак се работи за личност која што беше 10 години на чело на една држава, колку пропустот е овде во тукашните офицери во црногорските велики, сметате ли дека не можеле да не го препознаат? Или пак сепак се работи за служби кои што биле дел од сето ова бегство? Kad govorimo o propustima nadležnih organa, treba biti iskreni reći da tu ima propusta po mom viđenju i makedonskih službi, ali svakako i crnogorskih. Nije granicu prešao neki anonimni čovjek, već čovjek koji je javna ličnost, koji je godinama obavljao najviše državne funkcije u svojoj zemlji. Bilo je potpuno jasno, kad takva jedna ličnost dolazi na granicu, da vi ga detaljno iskontrolišete. Ne mogu da vjerujem da crnogorske bezbjedonosne službe i policijske službe nisu znale da je gospodin Gruevski osuđen. Ja nisam očekivao da on bude uhapšen u Crnoj Gori, jer za njim nije bila raspisana potjernica, ali da su crnogorske službe i granična policija radila svoj posao kako treba, oni su imali pravo da ga vrate, da mu ne dozvole ulazak u Crnu Goru. Jer posjetit ću vas, po našem zakonu, policija, Ministarstvo unutrašnjih poslova ima pravo da vam ne dozvoli ulazak u zemlju bez obrazloženja, samo na osnovu procjene da bi to moglo štetiti nacionalnim interesima Crne Gore. A zaista ovakva blamaža i ovakav skandal sa gospodinom Gruevskim jeste ugrožavanje nacionalnog ugleda Crne Gore i njenih institucija. Колку е тешко како новинари, како редакција да се дојде до официјалните податоци за не само за овој случај, воопшто? Nama iz redakcije Dana i ostalim kolegama iz medija koji kritikuju vlast vrlo je teško. Nadležni državni organi, vlade i svi ostali ne komuniciraju sa nama. Šta da vam kažem? Kako da mi očekujemo od vlade da nama da neke podatke kad je rođeni brat premijera napao našeg novinara i prijetio mu da će ga ubiti? Ako se to dešava, pa ja ne mogu očekivati saradnju. Ali ono što je važnije od toga jeste ćutanje crnogorske vlasti. Mi smo do sada imali samo jedno kratko i to manipulativno saopštenje uprave policije koje je reklo da gospodin Gruevski je ušao u Crnu Goru i odmah je izašao. Ali su prećutali da kažu da je prošlo 5 i nešto sati od kad je Gruevski ušao na Božaj i izašao na Dobrakovo. To je granični prelaz sa Srbijom. Dakle, tačno onoliko vremena koliko mu treba da automobilom prođe tu kilometražu. Hvala vam mnogo. Hvala vama.